ko fi men enen inno ben seddudalen o ala wakilade imo ɗaati awa mi alana on ɗo tumpi gotu seddudalen date makko on hoyta joni ko feƴƴi sayi makko feƴƴa joni enen noon ɓurɓe e meɗen ko enen mari avenir laggine on kaka juuɗe men woni ko enen duwa ƴedde responsabilité men on ƴetta destin men on ka juuɗe ɗo wakkilo harna ɓawo téléphone tun harna facebook tun wona tiktok tun honno wonata ɗum ndaren ɓe hawtuduɗen ɓe leydi maninkaɓe ma sosoɓe kala kaɓe woni a taway ɓe woni en jour kono enen woni france ba woni afrique les plupart a taway enen en wonata en jour en ala kaydiji fof en arata recense ɗen en arata voten kono ɗen haɓɓiti toujours habbago résultat ka facebook ma ka réseaux sociaux eyyi ɓuyno yanana ɗo sellu kono hiɗen duwa kadi wallitade moy bientôt ko golle tiɗuɗe ɗen hoyta joni haɗay wallitagol mbuuɗi no woodi wallitagol ka urniji no woodi golle buyɗe duwa ɗen wadde harna joɗago ka ɓawo téléphone tum critique mo be waɗu golle mum ɗen onon ɓe wonɓe ɗe leyɗe janane le plupart artoɓe ka nder leydi tawata ɓe ala probléme wone ɗaɓɓe kayti par ce que mi haalannayo et je vous parle de connaissance de cause ɗum boya au 2025 ɗo ta feƴƴatamo ka pouvoir ɗo min nata par ce que 2024 lanni mais 2025 o wonɗo yarde ɗo pression ji ɗi waɗay ha piiji ɗiɗi soit ɓe fellamo soit o organise élection tawa hersi soit e pression ji ɗi waɗa ha o doga si tawoyi noon joni e le cas 2025 ɗo ɓe wiyoyi joni janvier février mars en tout cas nder nden hitande ɗon si pression ji ɗi ɗuɗo yiye makko o nanggama ma o raɗama ma révolte populaire waɗi o dogui si wiyama noon élection dans 3 mois ou dans 5 mois i ko onno guerrete ayay ɗo guinen ko woni kon sénégal a konta fayda million guinen ko won ton kon fo tawa hay 500 000 ala kayti carte consulaire ala carte électeur guine kan haalotako jiiɗirawo votata mawɗo votata paykum votata ko onno lamminirte mo faala de si tawi en wawata wadde guere par ce que buynoɗo hande suusata wadde guere hay si jonnama laaɓi hay tufugol gertogal no woni fulɓe fuutagoɓe suusta mettay noon buy mais il faut que on accepte buynoɗo hay jonna laaɓi hay tufugo gertogal ɓe suusta pour le fuuta suusta warde kon lan andi noon nouvelle génération on no mari on hacc no mari no détermine hande pay koye buyno europe ɗo ma leyɗe porto ɗo wiɓe big up par ce que ɓe woni fen prêt hey duuɓi no ari aɗo aventure lannay joni mo be joɗoto ka mum heƴa ka mum maintenant je vous ai dit joɗagol ɗo ñande o ñande inne sellu no waɗirni enen ko honnum duwaɗen wadde ko honnum wawɗen wadde harnaka ɓawo téléphone mum voilà si baɓɓano saydeɗe wotata wikkode haray leer yoni leero neɓata sona voilà